Hai unha falta de coordenación completa e absoluta entre a Xefatura Territorial, a Consellería de Sanidade, a Mutua de Accidente de Traballo e a Dirección do Centro. La CIGA denuncia que ya el 7 de noviembre ellos tuvieron constancia de que existía un brote de sarna en la residencia de mayores y que el día 9 solicitaron una inspección. Denuncian que el protocolo de actuación se ha aplicado tarde y mal. En principio, o protocolo estipula un tratamento tópico a todas as persoas traballadoras e residentes do centro, que ten que ser aplicado á vez. Pois ben, aquí primeiro aplicouse o tratamento soamente ás persoas diagnosticadas. Días despois, vendo que os casos aumentaban, decidiron aplicarlo a todo o persoal traballador e aos residentes de 2 módulos, onde estaban concentrados a maior parte dos casos diagnosticados. Como isto seguiu sin funcionar, semanas máis tarde, decidiron aplicarlo a un módulo máis onde apareceu outro caso. En estos momentos denuncian que hay unos 70 residentes a los que todavía no se les ha aplicado el tratamiento preventivo.